لا هرجع كي بين دنباش دم بيشكش كرنا بلطنا دم جمير شاشة وداس بيك داشي سار نوچا بریار شاندک جه پارتیان سر به هفبندی و مساده و بر خابت نشام پایتخت سوریه افادو روشن شرو پفچون بر رژیم و قصده لآلیکی و ترکیه و گروپ انشکدار لآلیکی دن لگندوار گریسپی و عین عیسا روددن روشنامه که بریتانی را دگهینه و ترکیه آمده کارین شاندن گروپ انشکدار جبوی لیبیا دکه رژیم سوریه و هزن روسی دا ارماج کرنا ادلب دا بر دوامن و ترکیه دبجه و خالن خواه بجینا هیله دوباره سلاوه مالپارک کردی بالا کرکو پشت سردان علی مملوک جه بشار اقام شلوره بریاره ده 48 دمجمیرین بیده شاندک جه پارتین مسده و هفبندیه بر خواه بد نشام پایتخت سوریه و هفدیتنا لگل برپرسین رژیم پیک بینن پشتی سردان علی مملوک جبو باجار قامشلو روشافای کردستان شاندک جه پارتین کردی نزیک رویبریا پیده و خوندنک جه رژیم سوریه ورگرتن داکو بری خوبدن شاما پایتخت سوریه مالپارا باس نیوز روژا یکشنبه 29 برچله لسر زار جدرک خواه راگهاند کو پارتین انجمن سوریه دموکراتیک مسده کو جه پیده و نزیکن هروها پارتین هفبندیا دموکرات کو هر یک جه پارتیا الوحده یا دموکراتا کرد و پارتیا دموکراتا پیشوریا کرد لسوریه لخواد گره و هن پارتین دن و خوندنک جلیوا علی مملوک سروک نویزگاه اولکاریا نتوی یا رژیم سوریه ورگرتنه داکو سردان شاما پایتخت سوریه بکن همان جدره دایازانین مبستا و خوندن همان پارتیان جبو دیالوگا چهارسرکرنا دوزا کردی لسوریه هاتیه درباره پارتین انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه جدره تکسکریه کو تو و خوندن جه انکسره نهاتیه داکو بجداری ده دیالوگ ده بکه مالپارا باس نیوز لسر زار جدارا کو بناو نکریه آنی زمان کوشاندا پارتین کردی ین مسده و هفبندیه خو آمده دکه داکو سردان شامه بکه و به برپرسین رژیم سوریه ده چارچوبه 48 مجمیرن بیده بجوه. ده سری هیوا برچله ای سال ده علی مملوک سردان باجار قامشلو کر. جوی دمیوه حتی نها توی هن گوته گوت درباره ارمانج سردان هاتنه بلاف کرن لی بزلالی ارمانجین راستقینه نهاتنه خویا کرن. پشتی سردان مملوک عمر اوسی جی بری خودابو همان باجار کردستانی. لی او سردان جی به دیار کرنا هرگولیان درباز بو. شارو پاچون برا چکدارن رژیم سوریه و چکدارن سرب ترکیه و در چاوکانی نخواجهیش گندوار گریسپی شارکی را گهندن که رژیم سوریه بنکه هن گروپ چکدار لگنده فارس ین که ده کابینه باشور روشاوای گریسپی ده بمب باران کرنو جالی خوبش ارتش ترکیه و چکدارن به سرب به چکن گران گنده العریضه یکو ده کبید بن کنترول چکدارن رژیم اسد و هزن قصده ده بمب باران کرد برابانیا روسیه دویجه الیکاری آوان ده بالاف کردن چکدارن رژیم سوریه ده لدبرن روشاوای کردستان گرینگترین بویرا ده سال 2019 در سوریه. برابانیا روسی دویجه الیکاری آوان ده بالاف کردن چکدارن رژیم سوریه ده لدبرن روشاوای کردستان گرینگترین بویرا ده سال 2019 در سوریه. وزارت برابانیا روسیا روژا اینابوری اشکره کرد که الیکاری و پشتوانیا چکدارن رژیم سوریه ده بالاف بونه ده لدورن روشالات چمیفرات گرینگترین دستکفتنه جهیزن روسی را که لسوری کار دکن ده سال 2019 ده. اجانسا نوچیان یا روسیه لسرزار سروک گروپا هیزن روسی لسوری الکساندر چایکو و گوهست که بویره هری گرینگ ده سال 2019 ده لیکاریا رژیم سوریه بو ده کنترول کرنا روبره کی برفره لروشالات فرات و سربار کر هیزن روسی الیکاری ده دور پیچ کرنا دورا جیبجی کرنا اپراسونا ترکیه علشکری ده کرن و دورین روسی ترکیه هفبجی هاتن انجام دان سرباری کارن تایبت و گشتن آسمانی و بجایی. چایکو هر وها آماجه کر که بیر و لاحظن روسی ریل پیش رژیم سوری به برفرح کرن و روبری خاکا لجیر کنترول خواه کر. دنه اکتبر 2019 ده ترکیه و گروپین چکدار اپراسون خواه علشکری لروشاوای کردستان دست بکرن. به کتور گری جالی هیزن روسی یانجی امریکا کل سوری دمینن لیوره کرن. و چاوی خواه لبرگرتن ده چند ریکفتنان ده لگل ترکیه و رژیم سوری و حسدی به طایبت ریکفتن سوچی دربار روشاوای کردستانی.
روسیا بو الیکار دڤکشانه هسده ده جی سینور روشاوای کردستان ین هفبش بباکور ویره بکوراهیا 30 کیلومتر و لسر درجاهیا سینور. جبلی دورن گریسپی تا سرکانی و چکدارن رژیم سوری لوان دوران بلاف کر. روسیا همان ازمون لهجمارك دور وكو لگندوار گریسپی و عین عیسی و سایلون شرگراغ و تلتمرو دربیسی و روشاوای قامشلو تا برمیلان و هندورن دنجی دوباره کر وكو هیزک خودی دست حالات راگهان و او دور ده هیز روسی و رژیم تیدا بلاف ببن. لیا راست او دور تف روسیا وگراندنه لجیر کنترول رژیم سوریه کو تا بریا سه مها روشاوای کرسانی نوی سیناریو کنها تیدیتن بو. و اگر پیاده خواسته بایا اف سیناریو درست نبا دی گاوکه ارینیش بو برجواندین گلی کرد لکردستان سوری آوید بایا و تو بهانه نده دا ترکی گروپن وین چکدار بو ایریشو در انجامن وی و نجی رژیم سوری ودگرای دورن کردی بوی آوای نها. طبحانه ترکیه جاره کدن هنده برین روژاوای کردستان کرنا ارمنج و شرو پاوچون رودان جدرنا قجهی دانستانین که طبحانه ترکیه جاره کدن در دوره بجارو که عین عیسی لباکور رقای کرا ارمنج لی تنها تو زنیاری در بار زیان نوی توب بارانه ده نهات نناس کرن. هر حال گوری جدرنا قجهی دانستانین طبحانه ترکیه و گروپن چکدار روژا اینابوری جی گونده العریده خالدیه ل در دوره بجارو که عین عیسی لباکور رقای کرنا ارمنج به کوتو زنیاری در بار زیان نوی توب بارانه جی ورن خویانی. جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر داوین پیشاتین سر عرده لسرکانی و گریسپی هروها حنیسا زبر خود ما جنبريز علي تميان دامن ناراتي انجمن انجمنيا كرد لسوريا لكوبانه برز علي دنباش تبان پیش بچون سر عرده کوچید بن شروع بچون کو دو روزه دست بکریا چا تن شروع کردن گوچ شروع جواره کردن او جد دمکده کو ترکیه آماده کاری اندکه چقدرن سوریین به سربا بولی بیاجی بشینه. برز علی برسا ما اوا اف شروع پاچونن سر عردیان گو پیش پاچونن سر عرده کو چید بن لگریسپی سریکانی عین عیسی شروع بجوارات نکرن او جی کو ددمکی دا اف شروع پاچون چید بن ترکیه آماده کاری اندکه چقدرن سوریین سر به ترکیه و بشینه لیبیا و لیبیا جی شر بکن. وكا خويايا كشيك الجنب رئيس علي تمهي حتى كو كشيك شارع سربز دوباره بقرمه جمع وزير بربانية تركيا تكاز دكيكو او بتوشيوي جا خالن خوين شابدريا اللي بيبان اكشن خلوصي اكار وزير بربانية تركيا ده چارچوبه جوينه كده لقال سر كردين هزين تركي كل سر سنور روشابه كردستاني به تركيا را بلاف دبن كجبر پیشاتين ادلبه كومبونه گوتكو او بتوشيوي كي جا هر دوازده خالن خوين چاودێریە لە دەبەراکێمکردنا ئاستاشەر لە ئەدلبێ دەرناکەون و نەژی بەدەکشێن و کارێ خوا بەردەوام بکەن. هاکار هەروەها ئاماژە کرد و بریار بخالن تورکیەن لە ئەدلبێ هاتیە داین ئەگەر ڕاستی هەر ئێریش و گەفەکەی هاتن بێگومان و بەرسێ بدەن. زه دوباره برخ بدمە برێز علی تەمێن هە لە گەڵمنا برێز علی پرسام ئەو بوو اف پیشوچون سر عرده کوچید بن شروع پاوچون نبرا ترکیه و گروپیم سر به جالیکی و رژیم اسد و هزین حسده جالیکی دن و شروع بجواره تکرن کود دمکی ده او شروع پاوچون درست دبن کو ترکیه آمده کاریاند که چکدارن سوری ین سر به ترکیه و بشینه لیبیا. برای زعلی اگر دنگم دبیزه برای زعلی
ڕۆژنامە ئیندیپێندنت یا بەریتانی لە سەرزارێ بەرپرسنە لیبی و تورکی ڕاگەهاند و تورکیا ئامادەکاریە شاندنا چەکدارên سەر بە تورکیە ji سووریە بۆ لیبیایê dike. وەزارەتە بەرەڤانیا ئەمریکا ڕۆژایە Rojname Independent dibêje Tirkiye amadeya şandina hêzên deryayî bijayî û çekdarên ser bi Tirkiye ve ji Sûriyê bo Lîbyayê dike. Rojnameya Independent ya Brîtanî li ser zarê berpirsina Lîbî ragihand ku hikûmeta Wîfaq ya Lîbî daxwaza piştevaniya leşkerî û deryayî bijayî û asmanî di şerê wê de li dijî artêşa niştîmanî ya Lîbî ji Tirkiye kiriye. Di dema niha de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan çawareya Parlemana Tirkiye dike da ku li ser şandina çekdaran ji Sûriyê bo Lîbyayê pesend bike. Ji alî xwe ve berpirseke Tirkî ji ajansa Bloomberg ragihand ku egerek mezin heye wê çekdarên ser bi Tirkiye ve yên li Sûriyê dimînin Tirkiya wan bişîne bo Lîbya. Di vê derbarê de Muhammed Yunus berdevkê bi navê hikûmeta Wîfaq ji Rojnameya Independent re got ku tu zanyariyên zelal li cem wan nîye ji ber ku ta Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hêzên bijayî û deryayî bişîne Lîbyayê di vê Parlemana Tirkiye wê yekê pesend bike. û serbar kir ku hikûmeta Wîfaq pêwîstiya wê bi piştevaniyê heye di şerê wê li dijî artêşa niştîmanî ya Lîbyayê de. Herwiha lîkolîner Muzahem Esselûm ji Independent re got ku mijara şandina çekdaran ji Sûriye bo Lîbyayê bi berpirsina Tirkiye re gengeşe kiriye û te kes kir ku planek ji bo şandina wan ji Sûriye bo Lîbyayê heye. û belge jî ew e ku berpirsina sîxuriyên Tirkiye pilebilînên ku berê serpiriştiya dosyeya Sûriyê dikirin, di dema niha de serpiriştiya dosyeya Lîbyayê dikin. Zinabere xwe vedme çalakvan Mustafa Şêxoş bû gotûbêjeka bêhtir li ser çûna çekdarên Sûriyên ser bê Tirkiye ve bo welatê Lîbya de ku şer li wê derê jî bikin û piştevaniya bêjin hikûmeta niştimaniya Lîbya bikin. Birêz Mustafa Dembaş ev tevgera bêjin çekdarên Sûriyên ser bê Tirkiye ve piştî ku biryar hatiye dan berê xwe bidine Lîbya li bajarê Efrînê bi çi rengî lê hatiye ew çekdar gelo ji Efrînê ve dikişin yan ji cinavçe nedin. Dembaş ve tu temajvanê hêjara. Teqrîben di 25 Mehê dest pê kir ji her ketîbakê ji her lîwakê hatin şandin û çar meqerat rêkxeraw hatin vebkirin li Efrînê ji ber bişînin Lîbya. Yek îda cê esayîşa aberê û yek ji rêveberiya xwecehî li Efrînê û yek li Qîbarê û yek li Mihmûdiyê hatin şandin. Teqrîben 300 heda 500 nefer hatin şandin û jê 900 heyanê hezarên niha tedrîb dibin li Entabê ji ber werin şandin. Wektê şandin bi navê Şerîka Emniyê Tirkiye. Piranê wana ji Tirkmanan e. Ji tevgera hezm Hereket Hezm Aberê yani Sultan Süleyman Şah Amşat û Sultan Murad. Piranê wana ji wan dibin Tirkmana dibin ji ber ku lêpirsîn hat çêkirin ji hikûmeta Tirkiye bêje ev Tirkin e ev Şerîka Emniyê me şandin û derê lê ewna hemî çekdarê opozisyonê Sûrî ne. Ji Sultan Murad ê pir hatin birin û ji Sultan Süleyman Şah. Niha li metar Meîtiqiye hatin dînandin û niha jî li Tarablusê ne belkî pir vîdyo hatin belav kirin. Başa birêz Mustafa piştî çûna wan çekdaran ji Efrînê rewşa Efrînê bi çi rengî lê hatiye hêz nedin hatine cihê wan yan cihîne ew hêzê berê tê de ne ew kesên ku çûne cihê wan hatine pirkirin yan ne? Belê mamoste ew pir jî ji Şerqî Furat tên vedigerin Efrînê û zêdetir penaberin dilbê zêde bûn yani Efrîn teqrîben xasaten navçeya Şîyê û cindirêsê zêdetir dibin yani gund ji Idlibî bîne û esker jî ew yani serbaz jî mîna berê ne yani kes nehatin bes Mustafa dawîn pirsiyar ew çekdarên Tirkûmaniyê ku te amaje bûa kir li hember çi çûne Lîbya em bêjin mûçawa meşa wê xas bê ewa meşa wana ji 1000 heysidî heya 2000
ددن حر نفركي وقائد لواء يعني قائد كتيبة 10,500 ددن وانا حياني 6,000 اوجه دارن طبعا بجريا حركة الوفاق ضد خليفة حفترنا باش گەلک سپاس بۆی چالاکوانە مستەفا شێخۆ و کولگەل من بووی ئەزێ بەرە خەوتمە دووبارە جەم بڕێز علی تەمیان دامێن نێرەتیە ئەنەکەسی لە کوبانێ بڕێز علی دام باش هەر پێشەچوونە سەر عەردەیەک کوچێ دەبن لە ڕۆژاوای کوردستانی و بەتایبەتی لە گرێسپی سەرەکانی و عینەیسا چ شڕۆ بەشوارە تێکردن سپاس ئێوە باش شتە و تەماشاوانی تەڕە گەلک سپاس تشتێ دەبن لەگەڵ سپی و سەرێکانی تشتە وەکی دوێ نۆرماڵن تشتە ینی کانی بێژی پشتی شارێوانی چێ بۆی دەنەقەبە قەسەدێ و معارض و ترکاندا چێ بووی هیجار ینی شەرگەلێکی دەبێ کانی بێژی دەردۆرە تلتەمر دۆنی بەرکی نەقەبە ڕژیمێ و ترکاندا چێ بووی فإما أنا بيجم تشخص شهر وقت بين داير سواندن دشار داشته ببه لس ترکان نکن وقت بين ريال رود کو درباس کن بالي باشوری رضا هرن بالي رقي هرن بالي عين عيسى ذا نكورن هرن أب خويا وقت بين اتفاق دولي هيا دنقابة روسيا وأمريكان وتركان ده تشتى شيء بيت تشتى بقريداي بالتفاهمات دنقابة حاسة دولتان ده باشا برز علي هذا راجعندن كو شاندك جا مسده و بارتين هفبندية ودما 48 دمجمير عنده سردان شام پایتخت سوریه بکنده کل گربه پرسن رژیم سوریه رون و دانشنو گوتو به جان بکن امان جوان دانستاندن انوی چه بگرو رژیم اسد و لگروان گوتو به جان که کو دما کده بردام رژیم اسد گوتو به جیل گر قصده و پارتین به سروین پیاده رد که به جبه شرط مرج و رژیم اسد چقدرن و نافچه بگشتی کنترل بکن أظن مسألة زيادة سالك تشيبيا رحمتي مصطفى حميد حاج درويش وقت كنت شو شام وقت شوي شام بري سالك رجيم جوار تم دبيجي ايوه حياة ونكرد الهاف ناكن تشتكي بوالن تنانا قالك سالكي بيادة شونا اوي شونا شام بوار رونشتن دوري مديا دوري اعلامي بوان رونشتن گور زانیاری گشتی من معلوماتی گشتی من جوان را گوتن ونی هرن ون حیا با انجمان اجتماعی کردی را ملحف نکن ام تشتکی بار اتفاق بکن تنانا جبروی وانا وگریان داری گیل وان هات نگرتن برکی الکوبانی کانبون به انجمان را پارتی انجمان را محاوله کن رونشتن بگلک پارتی را رونشتن لندر کوبانی ام بیل سر مستوی کوبانی رونشتن جوان را قلت انه ام لهف بكن وام ورجيم حقي محمد اما انجمان اجتماعي كردي ام دنيرن هيرو حقي قال لي كرد الهندري السوري دركت جي اطاري كي محلي واطاري هندري كوباني دام لهف بكن واطاري هندر قامش لدا هيرو ام قشتي وكي بين قشتي جنيفا ودناف دولة مازن ف كاري هاني دبي شنو هاتنا شام نتشكي نيه ابا وكي بي عراق كي سالك يوفردي نقابه پیاده و رژیم شدوه لیکن داخوی زی ما نیرینی من شخصی کت دخوازی رژیم تشتکی ناده وان دخوازی لو كده بين سر عامل الوقت بلزي حتى كردستان السوري جيش كي بندستي خو باشا رجيم اسد بجيون دبون هارن بعنا كسيرا بجبن وريك كبن پیاده ريكبتني برنگ كي تخوازي شرط مرجن انا كسي جهنا اگر هر دول لب نكن رجيم اسد ام بجنوي تبع شرطن خو بجيب كي داخوازن خو نافچي بجيب كي كنا بچا باوا كي گشتي كنترول كي وكا بري 2011 لوري رژیم پیشکتن رژیم وقت بين باجارك وبريتشوي نأنو وانا بريتشو قصد هدايكي انتخابا على اساس انتخابا جا امريكان كر انجمان اجتماعي بقصد الهبكي ولا نكي اويا هيرو خادمين جزءك معارضة السورية السلمية جزءك لجنات السورية لجنة امبي
آلیا که هی التفاوض فاف تشتهانی نظام دخواه رژیم دخوازه پیاده دخوازه پیاده و که بین بپرگه که لسر انجمان دغت بکه بلکه جوه داره وگرینه و همه تشتکی بودن ما وقتی رژیم دخوازه رژیم خود بینه خودی وی ولاتیه ولات ناوی خواه سوریه مکان مرسومه که درخه به من اعتراف به کردان کرد و حقوق وانا ثقافي واداري وسياسي من دون وان حاجتي الشباندون انه داين اسلاندن هناك اب هفته سالنا انم هو بنه لیسکی و رژیمه و داین اسلاندن خب کردان و غیرنا یعنی هفته سال تجربه ما به رژیمه راه فای من از بیشم تشتی شد من تشتی یعنی وقتی بین رژیم رژیم تا انجام جرانین افشان دوا اگر سردان بکه تشجيرتنا يا جبر رژیم نه مثلا سه باجار وقت بين كرد مثلا عفرين وغريسبي ومثلا ساري كاني هيروشيا تكاني بيجي قامش له بندست اويدي بندست رژیم دي كاني بتلتمر هيرو روسان دو در دي رژیم بري 2 سالان بلکه 2 سالان بري به وقت ممكن كاني بتشتغل كردان جبر هريم جدا دستانده بس پشتی و اوراق خواه مثلا پشتی لشگر خواه کرنا کردستان سوری نما تشکی داده والا هر وقتی که بوان بیجه هر اونو انجمان الهف کن باست خفاف یعنی بوانده که ما انجمان که وقتی اون بواندن ما حاجتی روشکاندن بوان را ناکه رژیم دخوازه هیرو دنره پرسکری و گل کرد دندری سوری درکت جیتاره که کوبانه و قامشلو عفرینه و دندری سوری درکتی به مسئله دولیه رژیم جوی هاوی ترسه تالی دخوازه پیدا به پرگه که و پرگه جناف دولتی وگرینه هندری سوری و دیسا دست احمن که گلک سپاس بوی برز علی تمی اندام نونراتیا نکسی لکوبانی کود گلمن بوی گلک سپاس دسته نویا اندام سر بخواله دسته دانساندکار اپوزیسیون سوریه دهات ناسکرون دنابوان ده اندام که کردجه پشتی دروژان جکاری جوینان وینرو کسایتین سر بخواد دناو هزین شورش و اپوزیسیون سوریه ده گب سرپرشتی وزارت درو عربستان سعودی روژا این بداوی هات ناو اندام نوجی اشکره بون. روژا شمیه 28 برچله 2019 جدرن میدیای لیسته یانو یا ناو اندام سر بخواد دسته دانستان کاریا اپوزیسیون سوریه ده کود هلبجارتنان ده دنگین هری بهتر به دست خستن بلاف کرن. و ناو وانجی اون مهند القاطع بسام العيسمي نبراس فاضل عبد الباسط طويل هند مجلي منى أسعد يسرى الشيخ وأندامك كردجي دنافواندا صبيحة خليل دسته دانستانکارا اپوزیسیون سوریه جه 36 اندامان پیکته دابشکرنا وانجی وصایه 8 اندام جه ائتلاف سوریه نه 4 اندام جه پلتفرما قاهره 4 اندام جه پلتفرما موسکو 5 اندام جه دسته هماهنگی ره 7 اندام جه گروپین چکدار ره 8 اندام جه سربخویان ره دسته دانستانکارا اپوزیسیون سوریه به کار سرپرشتی دانستاندن سیاسی جعالی اپوزیسیون و برژیم سوریه ره لجوین و دانستاندن نافدولتی دکه روژا 25 مه عربستان سعودی دخوازا پیشکش کرنا بر بجیرین به آلی جو دسته دانستاندن یا اپوزیسیون سوریه کر جبول درخستنا کنگره کی لزگین درباری سوریه. جدرن میدیای سر به اپوزیسیون سوریه و تکس کر که او دخواست دریا نامه یکی جو وزارت دربیا سعودیه و هات شاندن. دا کو بجداریه ده کنگره کی ده کارل ریاده لسرته کرن جبو هلبجارتن انوینرین سر بخواد دسته دانستان کرده بسروکاتیان نصر الحریری بکن. لگوری همان جدران اف دخوازا ولات سعودیه آرمان جه گوهرتنه کی ده دسته ده بکه. رولا ترکیه و باندوراویجی ناف اندام نوده گیم و لاواز بکه. در ریشه ده هزین امریکی 5 بارگهن میلیسین حزب الله سر به حجر شعبیه لی سوریه و عراق کرن ارمان جوزیان انجانی و مادیجی گهاند نوان وزارت بروانی امریکا روژا یکشنبه 29 برچله راگهاند ایریشن امریکای داویه لی سوریه و عراق 5 بارگهن حزب الله دناف وانده هنبارن چکان و بارگهن سرکردایتیه و کنترول هبون کرنا آرمانجه. جوناسان هوفمان بردف که بناوی بنتاگون ده داخوانی اکیده لسر مال پرا فرمی وزارت کد
ku wekû bersiv jê êrişên berdewamîn Hizbullah li ser bargehên Iraqê ku pêşwaziya hêzên hevpêmaniya navdewletî kirine, hêzên Amerîkayê êrişina berevaniyê lê dijî 5 bargehên bi ser ve li Sûriya û Iraqê, ji wan 3 Iraqê û 2 li Sûriya armanc kirin. Daxuyaniyê serbar kir ku ew êrîş û bersiva hatî dayîn, di hêza Hizbullah bi cîkirina êrîşan lê dijî hevpêmaniya navdewletî di pêşerojê de lawaz bike. Herwiha daxuyaniye amaja kir ku milîsên Hizbullah ku ser bi hejda şeعبî ve ye, di demeka pêştir de bargeheka Iraqê bi 30 mûşekî armanc kirin û di encamê de welatiyekî Emerîkî hat kuştin û çarê din jî birîndar bûn, serbarî birîndarbûna 2 endamên ewlekariya Iraqê. Di vî derbarî de jêdereka ewlehiya Iraqê da zanîn, bargeha milîsên Hizbullah li qezaya qaim lê Rojavayê Iraqê û lê ser sînorê Sûriyê ku hêzên bi navê Lîwayê 45 ji Seraya Dîfaê Şeعبî li xwe digire. Duan êrîşan de hat armanc kirin û lê gorî şana mîdyaya ewlehiya Iraqê eşkere kirî, 4 çekdar di nav wan de efserekî pile bilind hatine kuştin û 30 din jî birîndar ketine. Jêderê herwiha got jî ku milîsên Hizbullah piştî êrîşa Amerîkî careka din bi 4 moşekên Katyosha, şevaborî bargeha El-Tacî ya leşkerî li Iraqê ku hêzên Amerîka lê dimînin, kire armanc lê tu ziyanên canî nehatine tomar kirin. Wilatên Yekgirtiyên Amerîka kitîbeya Hizbullaha Iraqê ku li jêr sîwana milîsên hejda şeعبîya Iraqî bi serkirdayetiya Ebu Mehdîl Muhendis ku Îran piştevaniya wê dike bi encamdana êrîşan li ser bargehên Amerîkayên leşkerî li Iraqê û kuştina welatiyekî Amerîkî, roja îna borî li komelgeheka leşkerî li nêzîkî Kerkûkê tometbar dike. Li hema hêzên Amerîkî jî ew bersiv dan. دربارەی ئارمانجکردنە بارگەهێن میلیسیên bi ser Îranê ve her du wezîrên derve û barevaniyên Amerîka li gel Serokê Amerîka civiyan û Trump ji dawîn zanyarî li ser wan êrîşan agadar kire. Her du wezîrên berevanî û derveyên Amerîkayê lê Wîlayeta Florîda lêgel Serokê Amerîkayê civiyan û Trump ji dawîn pêşhate derbarê êrişên asmanî yên hêzên Amerîkî li ser baregehên Hizbullah li Iraqê û Sûriyê agehdar kirin. Good evening. Di Kongrekê Rojnamevanî de Wezîrê Derve Amerîkayê Mike Pompeo lêgel Wezîrê Berevaniyê Mark Esper ragihandin ku ew rê nadin Îranê û milîsên bi ser ve ku jiyana Amerîkiyan bixne metirsiyê de. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Berevaniya Amerîkayê got ku Pentagon 5 bargehên Hizbullah li Iraqê û Sûriyê armanc kirine, ew jî wekû bersivekî ji êrîşa wan milîsên ku Îran piştevaniya wan dike li ser bingehên Amerîkî li Iraqê. Esper serbar kir ku ew di êrişên xwe de serkeftî bûn û balafirên wan bi ewlehî vegeriyan bingehên xwe û serbar kir ku ewan îro lê gel Serok Trump berbijêrên din gotûbêj kirine û her çi ji wan were xwestin û pêwîst û giring be ew ê bikarbînin û tekezî li ser wê çendê kir ku bersivdana wan ji êrişê re berevanî bû da ku carek din kiryarên bi vî rengî ji aliyê milîsên bi ser Îranê yan jî Îranê bixwe nehêne dubare kirin. Her di vî derbarî de hin jêderên ewlehiyê yên Iraqê belav kirin ku di her sê êrişên roja yekşemî de yên Amerîkayê li ser bargehên milîsên pêştevanî kirî ji Îranê de bêhtir ji 25 çekdar hatin kuştin û 55 din birîndar bûn û di nava kuştiyan de serkirdeyên pile bilind hebûn. Armanckirina Amerîkayê ji bargehên milîsên bi ser Îranê ve li Iraqê hat wekû bersivdanê ji êrişên ku ji aliyê wan ve li ser bingeha Amerîkiya li Iraqê hatî kirin ku têda welatiyekî Amerîkayê jiyana xwe ji dest dabû. Kolara İslamî Îranê piştî encamdana êrişên Amerîka li ser baregehên hejda şeعبî li Iraqê û Sûriyê ragihand ku ew êrîşa Amerîkî nîşane wê yekê ku Amerîka piştevaniya terorê dike. Berdevkê Wezareta Derveya Îranê Abbas Musewî de xwaz ji welatê Amerîka kir ku rêzê li serwerî yekparçeyiya xaka Îranê bigire û destêwerdana dê karûbarê Îranê de rawestîne. Herha Musewî de zanîn û got ku pêwîst e Amerîka destêwerdana xwe li Iraqê bidewî bîne ji ber ku hebûna hêzên biyanî li navçe tenê krîz û aloziyê diroz dike. Neca ji bo gotûbêjeke bêhter li ser navkokên ku navbera Amerîka û Îranê de li ser xaka Iraqê vê carê ku dawîn pêşveçûn şer û pevçûn jî navbera wan de çêbûna Amerîkayê êrişî bingehên ser bi hejda şeعبî ve kiriye û Îranî jî bersiv daye.
من بەمەنداریە ڕۆژنامەنویس عەبدوڕەزاق عەلی کریە. بڕێز عەبدوڕەزاق بخێر هاتی بەری حموود شتێکی بەرێک و دەرباسی ناوکۆکیە نەبە ئەمریکا و ئێرانێ لەسەر خاکە عێراقی بن خوازم باوێکی گشتی سەر ڕەوشە عێراقێژی بەئاخوێ حتا کەنگی هەڵبژاردنە سەرۆک وەزیرە عێراقی وێ درێژ بکێ حتا چرادێکی دەستی ئەمریکا و ئێرانێ هەڵبژاردنە سەرۆک وەزیرە عێراقێ دەهەیە بژبەر چێ بەبی ڕەنگی ڕەوشە عێراقی ئاڵۆز بۆ تێک چۆن کارن بێش. زۆر سپاس ئێوارەی جوت و بینێرم بەڕێز باش. بەتەکید ئەمریکا و ئێران هەردووچیان دوو دەوڵەتی کاریگەرن لە عێراق و تەسیراتیوان هەیە و نەبە شاردیە ینی شاردراوە ئەوە ئێران بەڵام من تەسەورەکەم ئێران نفوزی زۆرترە بە حکومەی بنکە جەماوەریەکە و مەسەلەی مەزهەبی و ئەو هێزانەی حەشتی شعبی هێزە سیاسەکانی کە لەبەری دوو کەواناڵن کە شیعین ئەوانە زۆریان لە ئێران نزیک و شتێکی شاراوە نییە لەبەرەوە تەسەورەکەم دەوری ئێران زۆرترە ئەگەرچی نفوزی ئەمریکاش لە 2003 وەکوەزانین نفوزی کەم تا زۆر هەیە بە پێی زروفی عێراق ئەو نفوزی ئەمریکا زۆرە بێ یا کەمە بێتەوە بەڵام و تەفاهمێکی نامعلەمیش لە نێوانی ئەمریکا و ئێران هەیە جنا هەموو حکوومەتەکانی کە لە 2003 تا ئێستا هاتوون بەتەکید موافقەتی ئێران و ئەمریکای پێکەوە لەسەر بووە جنا بەراواندا هەیە بنمێزێدا ڕێکەوتن نادانیشت بێت و پرۆتۆکۆل و ئیمزایکەن و معلەن و ئەوەنا بەڵام بەتەکید لە ژێرەوەکو بناوبن هەیە ئەکیدنی ئەجینا حکوومەتەکانی عێراقدا نامەزرا ئەگەر یەکێک لەوانەیە ئەترازی ڕئیسی هەبووایە لەبەرەوە بەتەکید تەفاهمات هەیە تەفاهماتی سیاسی لەسەر خۆشەر نییە دوو دەوڵەت کە دژی یەکبوون یا دژمنی یەکبوون لەسەر هەندێک فایل لەسەر هەندێک مەساڵح ڕێنەکەون یعنی بە دوبلۆماسیەتی معلەن نا بە دوبلۆماسیەتی سڕی یعنی ڕێک دەکەون بەتەکید تەسیری هەردووکیان هەیە و لە دانانی ئەم ڕێئیمزای تازەش لە ڕێشتی ئەوی کە چوو بەڕێز عادل عەبدولمەهدی و لە دانانی تازەش بەتەکید دەبێت مەساڵحی یەکتر بپارێزن نهال ئەوان سعودیەش نفوزی هەیە تورکیاش هەیتی بە شێوەیەک لە شێوەکان بەڵام نیسبە و تەناسبەوەکو دەبێژن یعنی ئێران بە تەسەوری من باڵا دەستە ینی دەستی باڵادا ئێرانە و دوایش ئەمریکا و هێزەکانی تریش و دەوڵەتانی تریش باشە ئەمکارن بێژن و عێراق وەکە سووریاژ بووە وڵاتێکی و هەژمونە گەلک وڵاتان تێدا هەیە نە وڵاتێکین بێژن بریارە و بریار بدەستە و بخوا عێراقی بخوا گەلی عێراقی بریارە شەرەنبی ساخوت دێ گۆری بەرژەوندین با وڵاتی کوتە بەحس کردی سعودیە ئێران ئەمریکا تورکیا ڕەوشە عێراقی برێ بەچی بەتەکید وەکو سووریا بەڵام ئەوەی سووریا یعنی ئەگەر ئێستا قاعیدە لێرە بمایە یا داعش لە عێراق بمایە لەم زڵفەی ئێستایە بەتەکید ئێستا هەلەنا مزاهرەچەکان هەموو ڕۆژێ دووسێ سیارە دەتەقیەوە ئەیسەر ئەو وەختە عێراق تێکەڵ دەبوو وەکو سووریای لێ دەهات لێرەکە وەکو لێ نەهات هی ئەوە بوو نوعێک مؤسسات هەبوو نوعێک دامەزراو هەبوو کە داعشیش هاتوو ئەو مؤسساتی گرت یعنی ئەو شاری داگیر کرد یعنی عێراق دامەزراوتر بوو لە سووریا بەڵام سووریا چۆن دەستی پێکرد یەکسەر سووریا بۆ خۆی حکوومەتی ئەسەد با بڵێن ئەو قاعیدەی هێنایە منتیقەکە و باشکراش یعنی هەموو ئەبێ بیریان بێ ئەوەی کە نابێ بیرمان بچێ ساڵی 2009 ئان 2010 تحديدا 2009 نوری مالکی کە ڕێکزۆرای عێراق بوو لەسەر تەلەڤیزیۆنی عێراق وتی سووریا تەمویلی ئێرهابەکە لە عێراق و هەندێک دەلایلی باس کرد و زۆر و دەلایل و وەسایق حکوومەتی عێراق و مستەخباراتی عێراقی زۆر هەیە و هەتا لە کوردستانیش معلومات هەیە کە هەرچی ئەوەی کە پێیان ئەوترا قاعیدە بە ناوی هاوکاریکردنی بەعز بۆ بەعز هەموو قاعیدە هێنا عێراق و ئەگەر بیرمان بێ پێش ڕوخانی سەدام لە مەتاری بەغدایە لە مەتاریە لە ڕێگەکانی بەغدا مەنافزی حدودی کە هاتن سیارە هاتن بۆ بەغدا و بە تیارەش هەندێکە هاتن ئەو تیارانەی کە ڕوخسەتیان هەبوو ئەزانی حەزری تیاران هەبوو لەسەر عێراق سەدام استیقبالیە کردنە یانە متەتەوعینی عەرەبن دوای ئەو متەتەوعینی عەرەبە دوای 2003 دەرچوو هەموو قاعیدە و دوایش داعش و دوای چی ئەنسار سونە و نازانم چی لێ دەرچوو ئەوە يعني نشاراوية لبلا قسم او همو او شرحان بوتي بو بلان عراق بس مجرد لبلا توقيتي هاتني داعش هشتا عراق نكوتبو مؤسساتي ما بو استا
ئەگەر جارێکی کە بڵین وەکوڵێ فەڕەیەکی کە یان جارێکی کە دەورەیەکی تر داعش بێننەوە ئێستا وەز عێراق زۆر خراپترە بێ چونکە ئێستا نوعێک تەفەکوکی اجتیماعی هەیە نوعێک تەفەکوکی ئیداری و سیاسی و هەموو شتێک هەیە لەبەرەوە وەزعەکە زۆر ملائیمە مەبەستم چییە بڵێم بۆیە عێراق وەکو سووریانە لێنەهات لەبەرەوەی ئەو سلێمانی کە باسم کرد بەڵام ئێستا عێراق وەکو سووریا لە ڕووی سیاسیەوە بڵێ هەموو دەوڵەتان تەدەخلی تیاکەن و نەک ئێستا لە 2023ەوە هەچ کەس مەساڵحی خۆی پارێزێ بەس وەکو وتم ئێران یعنی لاعب ڕئیسیە لێرە و دوایەوەش ئەمریکا و چێچریش و باشە ئەف ڕوبڕووبوونا کوونەها چێ بووی نابەرە ئەمریکا و ئێرانی دڵسەرقاکە عێراقێک و ئەمریکا چەکدارێن سەر بە حەجا شابی بە ئارماچکردن و وانجی ژالی خۆ بە بەرسبدا بە چار موشەکەن بنگەها ئەمریکی ئارماچکردن دەدەمەکەیدەک و وەزیرێ دەربێ ئەمریکا مایک پۆمپیۆ گەهشتی عێراق هێست بسەردانەکەی ڕۆژە یەکشەمێ ئەv چ شرۆ بەژێرەتێکردن و ئەگەر هەیەک و بهتر پێش بە بچن ڕوبڕووبوونەکە بهتر نەبەرە ئەمریکا و ڕووە ئەیرانێدا چێ بێ ئێران دەخوازێت چێ بێ ئێستا شەرح دەکەم بۆچی بەڵام ڕەنگە لە ساحی ئەمریکانەوێ هەندێک زوفەیەکە لە ساحی ئەو مواجهەیە ناو عێراق لە ساحی ئەمریکانیە جارێ یەکەم بە تەجربەی چەند ساڵی ڕابردوو دەرکەوت کە ئیستیقرار لە عێراق لە ساحی ئەمریکایە بەڵام لە ساحی ئەمریکایە بەڵام نائیستیقراری لە عێراق لە ساحی ئێرانە یعنی ئەبینی ئەو چەند ساڵی ڕابردوو حەربی ئەهلی و چودانم قاعدە و داعشەمانە هەمووی بە ساحی ئێران تەواو لە منطقەیە هەمووی ئەوە یەک دوو ئێران ڕاستە زەختی اقتصادی لەسەرە بەڵام لەو شەڕێکی ئێستا ببێ لە عێراق هیچ وەکوڵێ عەرب دەڵێن ئابائیش اقتصادی لەسەر ئێران دروست نابێ خەڵکە بۆ وەکالەت شەڕی بۆ دەکات لە عێراق و نە لە ڕێی ئەسکەری نە ئەمنی نە اقتصادی هیچ تەسیری لە ئێران ناکات ئەوە دوو بەڵام ئەمریکا لە وەختی انتخاباتە و نایەوێت شەڕ بکە ئەمریکا ئەگەر بیرمان بێ پێش چەند مانگێک کە ئەمریکا ئێران دەمێکە ئیسیفزازی ئەمریکاکە لە ناوخلیج لە چەند باخیرەیدا بە ئاشکرا و هەندێک خەبیری ئەمریکی بێت جوندی ئەمریکی باند و دوای بەریدان ئەوانە هەموو ئیسیفزازاتی متعمدی ئێران بوون بەڵام ئەمریکا خۆی لێ انسحاب کرد بەس ئەمەی کە لە مەقاعدەی کەیواندرا لێرە لە کەرکووک ئیتر ئەمریکا ناچار بوو جواب بدە من تەسەورەکەم یعنی ئەوەی لێدانەکەی وەکو ئەڵێن وەکو ئەمریکا ئەڵێ گروپی یان میلیشیاتی حیزب الله لە کەیوانیان داوە بۆیە ئەویش لە مەقەڕاتی ئەوانیدا ئەوە معلوماتی هەردووکیانە ئەوەی حیزب الله کردی یا با بڵێن جەبهەکەی ئێران بەڕاستیانە ئەیانەیە بەڕاستی لە ئێران لە ئەمریکا بدەن و لە مەساڵی ئەمریکا بدەن لە عێراق و ئەوان بەردەوام دەبن بالمناسبە ئێستا ئەگەر بیرمان بێ ئەو قسانی ئەبوو مەهدی مۆدیس و قەیس خەزعەلی شێوچێکە کردیان ئەم ڕۆژ و دوێنێش بەهیم نییە بە تهدید نییە لە هەوایە ڕاستە بە ئەمریکا ناوێن ئەمریکا قووەتێکی عەزیمە و گەورەیە و چییە ڕەنگە هیچ دەوڵەتێک لە ئەمریکا لە وەکو تەوازنی قیوا لە بینی هیچ دەوڵەتێک و ئەمریکا نییە بەڵام عەزیەتی ئەمریکا دەتوانن بدەن و ئەشیدەن من تەسەورەکەم بۆیە ئەڵێم لەلایەنی ئێرانەوە لایەنی ئەو جەبهانەی کە عایدی ئێرانن ئەو شەڕە بەڕاستە و ئەشیانەیە بەردەوام بێ شتێکی کەش هەیە ئێران بەدەستی خۆی شەڕ ناکە یەک جوندی ئێرانی نییە بکوژرێیان بچێ یا هیچ یەک دیناری یەک تومەنی و ئێران تێناچێ و شەڕ ئەگەر ببێ ئەو مواجهەی ئەمریکا و وەکیلەکانی ئێران لە عێراق ئەگەر ببێ ئێران هیچ زرێنێکی نییە قازاجێتی بەڵام عێراق زەرەر دەکا و لە بیرت نەچی ئەمریکا ئەبێ پارە سەرف بکە و ئەبێ جوندەکانی خۆی خۆ کەس نییە لە عێراق شەڕ بۆ ئەمریکا بکە کەس نییە لێرە ئەبێ جوندی ئەمریکا شەڕی بۆ بکە مواجهەکە بکە بەڵام بەریسەر ئێرانەوە نا باشە یەک کەسی ئێرانیانە لەبەر ئەوە جا بۆیە ئەگەمە ئەو سینتاجەی کە ئەمریکا ئەو زەربەی دوێنێ کە لە هەشتی شعبیدا تەسەورەکەم نقطە ڕاست السەتر یعنی ئینزارێکی دا بە هەشتی شعبی و بە ئێرانیش کە ئەگەر ئێوە فەئین عودتم عدنا بەڵام ئەمریکا مبادر نابێ باش لەبەر زەرەرێتی وەکو ئەو ئەوامەدی کە باسوکە زەرەرێتی بەڵام ئێران من پێم وایە هەشتی شعبی ئەو تهدیدانی ئەو مەهدی مۆدی سۆمانە بەڕاستیانە و پەلاماری جارێکی کەش لە ئێران لە مەساڵحی ئەمریکا و لە قوواتی ئەمریکی
لنا كل العراق ديالو اگر اب معادله اب هبكيش ام يا عراقي ببنى سوريا لسوريا جهزن امريكي هنا وتقدر نسرب ايراني بجي هنا ايران وكيل برسوير جي هنا امريكا جي هزن قصده بشرباني خودنا ديناس كن كوش لا امريكا الشر داعش كريا حتى وكانها هجمونا ايران د سوريا دا روج روج برب كيم بوني بچي ممكن بجن ايران تخوازه تولبدانه كي جا امريكا بكش بالكو سوريا دا روشانه هشتيو اگر اب بكش ام بغو هازن سوريا كيجا جواب ترسل كتيبه امريكا روسيا بعد ملاحظه ملاحظه كمان بيموانيا رنجا متفقين لقد جنابتك الله نفوذ ايراني لسوريا باش بدشي بيمواني الاخر بشار الاسد بيته بشار الاسد لا يشكل اقطاع معسكري ايراني للمنطقه بل هو هرمانوي بشار الاسد بوخوي يعني سركوتني مشروعي ايراني للمنطقه اوي دو سبعات بويك آية أما إيران بكذا بالضبط هم بلا أمريكا أو هذيك العراقية السورياني معه أو نسبتي يعني مساحة أخيك لسوريا بدستي زور كما لتشاو أويك العراق هيتي برام عاملي شكل صالحي أمريكا ليرة أو هزاني كمؤيدي أمريكان العراق زور ترن لبنتي حتى أنا هذه الشيعة هي كان إشارته لمحوري إيرانية يعني بشيء وكان زور متجاوز والله متلائمني لقى إيران زور رجلي لقى إيران أما رنجل صالحي أمريكا بلان بين ما نشي اشتهي كالسؤالي بيشو باسمانا كذا ويا خو أم شر مواجهي بين إيران وأمريكا خو العراق يكم جارنية باش كم صار خو لأمريكا لسوريا أشبر دوامة بشيء يجتر للبنانيش او مواجهه هي اسا حاليا وزارات لبنان هل عينشتا او مواجهه كيسا او شروها هلايك شنصة اليمن هي اوش بنيوعيك وبصورتك عينشتا لبحرين عينشتا لبروا ام منطقه همي تقريبا خريكه ابي تصاحب مواجهه ايراني امريكي بلان تا استا ايران باشك شيء نكردو باش يعني او حقيقه مسائل زواقيه مثلا لفلسطين غزة هلوك خويتي وجماعتي إيران للبنان حكومة الرئيس الوزراء والرئيس الجمهوري هم يدسي إيران لسوريا وبشار الأسد يعني مشروع دولي هي بوهيش نوي معي ليمن أو 3 صال 4 صالة أو مشروع أو عملية كبيرة حزم بردوام ويتش راسه هنديك ليرة ولا هنديك سركوتن هي بلان وكو خويتي إيران هر صنعاء بدسته وحكمي إيران حكمي يمنكات شو زعم ولا اليمني البحرين كدولة تيجي بتوشي ناوتشك يا بلان الزور لكونه وزور مؤثر هو استعوا كله بتوازن بهذه خليج راجي راوا اجينا اوش اكيد برهير شو العراقيش يعني اما جهه العراق في ارض بينجما يا ششم دولتك مواجهه بين امريكا وايران تيال هيك شو نيكيش امريكا نيتواني او العربي بيوتر النصر الحاصل بدس بيني باشا كلاك سباس جبوي ابرز عبد الرزاق علي روجمبا ني كورد كل قلم بي كلاك سباس خبرکارێکی کوردی ڕۆژهەڵای کوردستانی کۆچە داوی کرد لە زێدن خوا لە باشارێ دێرکێ بخاکی هاتە سپارتن دوای قەباتکار جەمال مەلکانی کۆ بە بابێ مزگین تێناسکردن و بابێ و برای خەباتکارێ کووردە ئەکرام مەلکانی بابێ قەهرەمان لە بەژارێ زەخۆ دەنجامە کریزەکە دلدا کۆچە داوی کرد تەرمێ خەباتکار جەمال مەلکانی ئیرۆ دەڕیا دەرگەهێ پێشخابوور و سێ مەلکە بۆ زێدن خوا هاتە بەگوهستن و بخاکی هاتە سپارتن جەمال مەلکانیش دەگوێ ساڵ 1905 و لە بەژارێ دێرکێ دایک بۆ ژێ خۆرتانیا خەبەتەبلی ڕێزێن پارتی بووە و دە ساڵە 2012 لە زەخۆ نێشتەجێ بووە ji bo kesayetîk wek rehmetiyê Cemal babê mizgîn em tev de jî naz dikin
باورم باجاری در که تبدأ به مالبات نازدکه اف مالباتها مالباتك فير بينا و خبات كرنا لسر نهجة كردايتية لسر بازا برزانية نمر اف مالها واف مالباتها وزاروا في مالباتي طلاب مدرسة كردايتية اف مالباتها مالا و تبدأ وقت شبي وقت مكتبكي يا بارتي بي وجميع خبات وجفات وجبينه مال في مالي ام درونشتر مجفات كرن يعني بنقهق بي مالكي سركبي باجار ديركه دا جو ملتزم بي قضيه خوا وخباتا كردايتيه ام جبير لكن هر ما دميدا حوالي ما رحمتي باب قهرمان عين وقت دهي اويجي 21 سال سر كوشكرنا ويجي دبوري همان دمي اف هردو ميرخاس اف هردو تكوشر خبات دكرن يك روجي نروا صند خباتها دائما جريداي بين قضيه ملتي خوغا حوالي ما جمال بابي مزگين كاركي باش ديو درشت بارتي دا خبات كريا دائما البيش بي دائما باوريوي خبات دهاد جبو خلاص كرنا قضياوي وملتيوي جبو كسباندا ما في ملتي كرد سوريا ام جاردي ام بيماري نودكن ام وك انجمن وطني كردي وك بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ام فيري بازي السر فيري بازي ام فرشك بينا السر فيري بازي ام دي بينن خلاص كرنا ملتي كرد وقضيا كردي السر فيري بازي ام دبينن مشروع نتوية قومية ملتي كرد كو آزاد به الحمي بارچه كردستاني جارك دي ام سپاس یک جه یکمین شوکار و مامۆستایان کورد لە عفرینا ڕۆژەبای کوردستانی کۆچە داوی کرد ژێ دەرنا خۆجی بەڵاوکردن و دوه ڕۆژە یەکشەمێ حەنیفە سلێمان محەممەد ئەفەندی و ژە خەڵکێ گوندێ مێرکانە لە جیای قورمنج کۆچە داوی کردە لەگۆر هەمان ژێدەران حەنیفە یەکەمین شێوەکارە لە عفرینێک و ساڵە 1958دا دەرچوویە دەست بە مامۆستایەتیە لە عفرینێ کردە هەروەها خوشکە وێنە جاح سلێمانژی ژە مامۆستایان کوردیان یەکەمینە لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانێ و چەند نەفشێن عفرینە لەسەر دەستێوێن فێری خواندن و زانە بوونێبوونە بێ بیایم گەشتنە داویا بڵتەنێ هەر شاد و بەختەوەر بن